Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kugirana ikiganiro na Olivier Mukwaya, ni umusesenguzi ukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Olivier, ko ukurikije ibijyanye n'imirwanire abantu bose bakurikirana ibi bintu bagaragaza ko muri iyi minsi FRDC yashyizemo ingufu nyinshi yewe ifatanyije n'imitwe yafatanyije hiyongeraho na SADC, bavuga ko bashaka kugira ngo batsinsure M23 ahantu yafashe kugeza kuri uno munota bisa naho byananiranye. Biragaragara ko nibikomeza gutya wowe uri nk'umusesenguzi, ntabwo leta ya Kongo iyobowe na Tshisekedi izajya mu biganiro kuko na M23 mu buryo bweruye? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ibiganiro byarabaye si ubwa mbere rebero nk'iyi bayeho. Era kuri RCD, CNDP, M23 ya mbere bagiye bajyana ibiganiro ko nta kintu byize bitanga. N'ubundi icyo baganiraho nta kintu cyatanga. Inzira y'intambara ifunguye amarembo ubu ngubu nk'uko umuvugizi wa leta yabitangaje. Noneho ikindi muri iyi minsi biragaragara ko nibyo nakubwiraga M23 kongera ingufu. Ejo bivuga ko yafashe Masisi centre, byaje bigaragara mu bitangazamakuru bitandukanye. Oya, ntiragera muri Masisi centre. Ntabwo iragera. Bari mu marembo ya Masisi centre. Kujya mu marembo ya Masisi centre cyangwa kuba bayifata Masisi centre nibyo nashaka kukubaza, bisobanuye iki kuri M23 cyangwa ku baturage batuye muri karagace? Birangije nko kuba ko territoire ya Masisi yose yawe imaje gufatwa, nicyo bisobanuye. Kuko tubazi kubera n'urugamba barenze Masisi, bari muri territoire ya Karehe muri Sud Kivu. Niho bageze. Urumva ko ubundi Masisi ni ukuyikotera ngo yose bayifate hanyuma bakomeza urugendo rwo muri Sud Kivu. Uri kumbaza ngo izo mbaraga zose ziriho zivugwa ziri mu mujyi wa Goma? Yego. Aho mu bice by'ihirwa rya Masisi barwaniramo ntabwo barwana n'ingabo zihambaye. Ni ingabo z'u Burundi, ni Wazalendo, ni FDLR, nabo ngabo na FARDC zatatanye zidafite komande imifatika. Muri gitero gikomeye, ingabo zikomeye ziri mu mujyi wa Goma. Yego. Ariko nazo M23 yarazigose. Zifungiyemo hariya. SADC yaguriye ibikoresho gira ariko nishobora mu mujyi wa Goma nayo irafungiranye. Nubwo ngo rero M23 bafungiye mu mujyi wa Goma ntibashaka kuyita insoro, ntibashaka kujya gute, n'ubundi yikomereza urugamba. Nibwo yakomeje imanuka Sud Kivu inatambika igana muri Grand Nord, nibwo yafashe Rwindi ndetse na za Kanyabayonga igana muri za Butembe. Umwana ubwabo iyo uganira nabo mu bice bitandukanye barabona AFC M23 barimo kwibonamo ko ari kamuvoma de liberation igiye kubabohora. Ubwo ndabanza gusona cyambere ibice bya Zangungu byo muri Masisi. Yego. Bituwe n'abaturage n'ubundi leta ya Kongo yita Abanyarwanda. Nta Giswahili bazi, n'abiga n'abatsobe n'abagesera, y'amoko yose uzi yose y'Abanyarwanda. Babona no kugira n'ikinyarwanda rwose. No kuvuga ngo abo ngabo ko na M23 ni naho ikomoka noneho mbyongereho. Iyo abonye nka General Baudouin Ngaruye yahageze, ni umwana babazi we nabo n'umwana wo kwa Mpumuro, bakaza kumuhobera hari bamubona ko ari umwana bazi iwabo. Bivuze ngo ibyo leta yavuga ngo nabo n'umunyarwanda nta kibebebwe ko baramuzi nibo barahazi. Yego. Kandi bari kujya kumwakira ni babyara be, nabo kwa se wabo, nabo bahanye inka n'imiryango n'ubundi M23 komoka hariya. Nubwo ziteto zose M23 yafashe ikomoka. Nyiragongo barimo, Rucuru ni benshi, Masisi barimo, no muri Sud Kivu aho ari kumagana niho babisimwa n'ubundi bazisangayo n'ubundi. Yego. Icyo ni kimwe. Ikindi cyo kuvuga ko wenda ari mobilisation kuvuga ngo abantu ngo n'Abanyarwanda ngo n'Abatutsi ntabwo byafata. Kubera yuko M23 irimo abashi,
irimo tugende no ku y'amoko y'abakoroni, irimo abahutu benshi bo muri Rucuru na Masisi, irimo ndetse n'abatutsi bakomoka aho ngaho. Wenda bo baracyabikoresha, aya moko baracyayakoresha, bose barimo. Nubwo iyo bagezeyo ni abana bo baba bakira, niba babona ngo kuko bari batangiye gukora propaganda ngo bari kwinjiza abasore mu gisirikare, oya, ahubwo abasore binjiramo usangamo bene wabo. Niyo mpamvu babonye za Ngungu, za Rubaye hose byagiye binjiramo ku bwinshi, binjira mu gisirikare. Ngo muri ibi bice byose byo muri Nord Kivu cyane na M23 nta kibazo bafitanye, ni abana babo, ni bene wabo, bafite aho bahuriye n'imiryango yabo. Ni kwa kundi ngurugero kuvuga ngo hariya iwabo Makenga harya ni he, Nyanzare, za Nyanzare, Nyanzare imaze kubohorwa, wajya kuvuga ngo ngo ni abatutsi ngo n'Abanyarwanda baje, kandi Makenga bazi ko ari Makenga urimo, kandi warabonyemo n'abasaza bamwigishije muri primaire, babonyemo n'ubu ngo hari abasaza baje kubigisha Makenga muri primaire bari aho ngaho. ni ukuvuga ko propaganda ya leta ya Kongo irimo kugenda ifata ubusa. Oya, iyo propaganda ifata abakongomani uhiriye bo mu yandi moko, urumva baba bakeneye kumva ibindi bitajyanye n'ibyo bababwira. Ndaguha urugero, propaganda zimaze iminsi zavuga ngo barashe umukoloneli wa M23 witwa Batacoka, ngo murasimirwa ikomeye cyane, ngo yari ikomeye cyane. Uko leta ya Kongo muyaya hari abanyamakuru yashoyemo amafaranga, twarabyumvise, ngo Colonel Batacoka ngo yishwe mu miryango, ngo yaguye mu gice cy'ingabo za Wazalendo, ngo yica mu basirikare benshi batandukanye. Ariko y'umuvuduka ku mutekano za Colonel Batacoka yibereye Masisi, ari wo muri quartier ye gusura abaturanyi b'iwabo, ngo bishe ejo yavuze ngo bishe Colonel Nzenze ushinzwe ubutasi muri M23, bamwishe. Ese umushinzwe ubutasi bamwica, yagiye ku rugamba ararwana, ntago biba byoroshye. noneho unongereho berekanye ngo hari ingabo z'u Rwanda ngo Kibirizi zaguye mu gico, ngo ziri kumwe na M23, ngo uzi ko hari amatata, hari ibikamyo by'ingabo z'u Rwanda zita gute, nimba ari Samu, sinzi ukuntu byitwa bya bikamyo by'ingabo z'u Rwanda, berekana icyo gikamyo ngo cyarashwe cyahiye. Kwa kundi ngo bashyizeho byo bana bacukumbura ifoto yavuye, twasanze ari igikamyo cyatwikiwe muri Myanmar, igihugu kiri impande za Vietnam. Kurazi baba bagivanye kuri Google bakagishyira, bazaniye foto rw'ngo abakomanda bakomeye cyane b'ingabo z'u Rwanda n'aba M23. Nimba babivuga gutyo, kubona rwa leta ya Kongo hari ababyemera, bakumva ko ingabo ziri kurwana, ziri kuzamuka zifata ibintu, ariko siko bimeze. Rwanda iheruka kuba ingabo za M23 zafashe ingabo ibikoresho bya FRDC, banavuga ko ngo hashobora kuba harimo n'imodoka za gisirikare. Ayo makuru wayamenye niyo? Nibyo byabereye he? Nibyo, kuko M23 ntabwo iri kurwana. Hari n'igihe bajya babyina ngo M23 bayikuye mu gace, strategy ziri kugenda zikoreshwa, ngo bakabyina ngo bavanye M23 hano, kumbi yaba tikete yo fungira hagati. Ndaguha urugero rwa kabiri, Minova, hari amaboko ya leta, harimo ingabo z'u Burundi na Wazalendo na FARDC, ariko abo ngabo ntibazamuka ngo bajye Goma, ntibanamanuka muri Sud Kivu, kuko M23 yarabagose irahafunga. Uzi inzira basigaranye inzira yinjira mu kiyaga cya Kivu, kimwe n'abagoma nabo. N'abagoma igabye ibitero ku mujyi wa Goma, nta hantu babona ho guhungira uretse kuza mu Rwanda. Nta nshuti bakunzi ba Theo Barasa dusoreje, mukomeze mugire ibihe byiza.